Sige. Naimbag nga daw yung aming kakabsat. Pet sa January 25 na tati, mabilang 2023. Pesta Tibigan. Pesta Tibigan. Da kami doon na naka-ready nga parada. Kita makita tayo, i-shoot mo pa rin. Nakita. Nakiti naduma-duma nga barangay. Nakiti offices di Ciudad Tibigan. Agraman di probinsya di Ilocos. Kita, ayan, makita tayo. Ayan, makita tayo kabsat nga nagkadong at tao tatangal daw. Kita nagasat man tatangal daw kakabsat aming viewers di dating base po. Nagasat tayo tatangal daw ta masangili tayo dato base kadagiti kasi sikatan nga sarsolista di Ilocos Sur. Nag-travel na po, nagpapabuya kadagiti na duma-duma nga paset ki Ilocandia. Nakadkadano na po iti Balasio ti Tao, Balasio ti Isla ti Pilipinas ni Syukoy. The original nga makita nyo may original nga novelty king ti Ilocandia po. at tapay lang Dato ni Syukoy, ni Jason Ribad. Ni Jason na po iso ti taga Nabedeng Tatan wenno Pedeng Daya game dati J Solid West barangay po. Naisarong kami di bedeng nga po ta idyamanen tinakasarakan na ti Baro nga ayat. Okay, ako blako man Jason. Ang kadlawang kayamin tinang bangal daw yung banga bigat yun di ba Ilocos Sur Rami Ilocos to sinay to tagudin mas makita yo at anak pa lang nga si Bibiag the original nga si Okoy at tapay lang ditoy nagado nga tao-tao Okay, doon, kumusta nagdawan ti fiesta. Brad, kumusta ti nagpapabuyan na ta do pelat mga awat ken ka nga Medyo ang dami sagi-sagesa habang nga nakuha ti pandemya tatawan ti pandemya datan nga rumwar iti sa kunada nga sarsuela nga kasi di dati di di panawente di 1990s kang nga ni Rinabia po nga nga magpabuya di ken ni Syukoy kita anamen ti grupo nga nakadkadom iti kabig sa magsarswela po Syukoy nanipot iti na wag ti sarpista at damit 16 nga tropa iti Ilocos Sur iti naggagapwak nga tropa Ay, napukaw na iti dudduman inagalaman iti muna nga nagkuhan ti tropa nga nagyanak so ti Arizabal Dramatic Troupe Bravo Brothers Parel Dramatic Troupe Taer Dramatic Troupe solid note Mayan Dramatic Troupe Igan Drama 3A's Dramatic Troupe Dorja in Company Paat Barbaro Paat Dahil yung doon nagapwak. Wen. Kumusta namin di daduma nga nakadkadom dadapay lang nga biag wen no adoti imunonan. Medyo mamano kami kahit baga bilbilan nga komedyante dito yung Ilocos Sur pero talo kami. Pag-iin nagawan na kami pa yun. Yung original Syukoy ka? Siya, original nga Syukoy. Sino may nabati pa kaduam tata? Dapay lang niya Asyong Doming Austria, dapay lang. Ni Tony Juan Arizabal awanin. Kit ni Juan ni Dabiana na ganan. Rodi Kalis na awanin. Okay, gagayem itultul tayo ti makipatpatang ken ni Syukoy Tartarukoy manipod ti Bedeng ti Comedy King ti Ilocandia. Okay, Syukoy. At dapay damay kay ka. Amang moment nga ron ni Madam Lynn Castillo. Amang mo ni Linda Castillo. Legdeg. Legdeg. Amang mo. Okay, kahit mga pakamustan dagiti nakadkadwa tayo, ken dagiti kakadwa tayo tatangag sa sarsuela. No, dadapay laing pakita kami nga tao kung mga ito dahil na may plus dati na kahit mo nga ipakamo nga open kapela nga gawat ti rolls kadagiti sarsuela. Nga ti dugda to'y mic hanga ko baka mangnigdami. Okay, dati ni Syukoy po go out pela ti sarsuela
No, kaya nyo po ti pakpakatawa nga parte at ito ni Sukoy manipod ti Bendeng Laod. Bendeng Daya. Ito Bendeng Daya ti sinutibigan na po. Okay, pakadakan Sukoy. Yung pakada ka na kayo, ano makita nyo, yung tropa, kung makita nyo, pagkapela nga si Bibiyag, na dati original, as Yoko. Na kayo ma'am, ngayon nga sa, kung kasapulan kayo, dinogin nyo lahat at tinalunong nga biyang, yung kayo di barangay Benteng Daya, Bigan City. Okay, thank you very much Sukoy. Thank you. Okay.